Toi fatalo fatul tato au nanga le fakasa TV television lo wainga ilau mai mo fa fonga le vai le fiafi tato por kala me fol ne Suluaulama tato por kala me fiafi tato no ale tu la lima ina tato ofisa tu ia male taulanga si tato tu no pele Samoa o pia ato no samanuia ia fa au mga luenga sa fe ngai mas tato tu no le ngata Samoa nei ia fa pe fo tato pa anga ma o mal tato por kala me tu no mau ia po fe lava le tafa sa ngalue ai pe atina e malo lava le fa malrosi la stofil neo la so malas fraile le uma se lu mersunga ya fata e fa foi folta to por kala me Suluaulama le vanga le fef malo ya so fo man via fa malosi fata lo fo fa felo ya tu le malo le tunu ya me se foi le fa malo i fita tunga i fa mga wenga sa fa pe on fenga ye le so mai lava le tai au ya le o tatu tau mai le si ui o fe au mga luenga ya ia le tua ma lo le on sai ma lo fo il fa pale o le fa malo i le tu fale o la fa luenga ma le tala le ma lo i sunga i to ina ma lo le fa talo mo to fo le tua o tini fo i fe au le nei aso nga tai le au no fa fe ngainga i so fa fa to langa e fa pe foi fa ulunga ka le ese e mala fa ngaluenga o lo fita tunga e walta le le tua si tatu tunu nei le ngata foi le fa pe ia tunu e mau fa malo foi o tu te fa le yaso atonu tonu manuia ia le ngata le ia o le fa talo ia wa ia ngaluenga fe au lo fe ngai mta fa na o si tatu tunu i nei si tatu tunu ma tunu e mau fa malo lava mo tiute sa fenga yel ni yaso ya o le fa malo foi mal fa ftai le ngaluenga fita le Tapuaiga le au malo le malo la o fionga le malo le malo mal masiofo ya fa pe foi le sui o fono sui to fia malo faltua ya aya le Tapuaiga le tamatai pa le mia mal kabineta minister kabineta ya me se foi le fonga fitalai sui malo le parlemene ya fa pe foi le official Faamisionare la o fionga le Faamisino sili ya fa pe fo ye li mta mai tai Faamisino ya malelo lo le ofisa ya me se o le au fainga luenga le malo business tu moti ya me se fo ila to lo fa pe ona tau tuaina lo tato watunu o le ala le faiva ma le tiute ya ma to te fa malo ila o nanga ile ne yaso malo le on sa fa malo fata ile vaenga le au vaenga le faile la to le lato me foi leo le marketi tafta fo le wala ya se o tama i fale o loa o lau pisinisi no itua ya o lau poloka le in marketi se o fili marketi le fata o ise i e foi le i e lei o tautalinga o le ula te langona la tonu e feololos fata o nei aso i wa ke langonga le to tele nei tangata i tato fa fianga le fa fa wina fa fianga o tuto tasi le ono sfulu tau sanga ya tonu ho is fa manuanga mo tato le fa le marketi ya manai vaenga na ya tina e fo ni vai tau ai malo atu fa malo fo ile tiuti ma faiva ya sa fianga e fo le ya so mo to tu atu tato tunu la me mana omia ya fo ia ko ali ko ai man ko pe kamako mal pe pa pe ko kama e mo wala o te fala o te o malei al falei a pe fe o lo fo sta ya mo wal ka wi ala le wal yo mo wal fang vanga male ma me ese nai le wala ya la fa tali mai tamama tina tua ya mo wa ko le o so nga le fulimu fa ai pushi mo wa ko inga ya ila wal tele ya o tua tali mai la vanga la fa tali mai fa malo mo o nanga ese ya so swani ne tatu tangata olesi au vanga laki al keminga fa ta o fa kaungi ya na le fa ya singa velalla ya wala le niule le ku kongole fa malu o le kula aisa ho le fa malu ya mo tua mana ya fe tau le mo tangata wanga lala le fienu fia tau mafa i se vai malu lua ia o le niua
ia o le tau foi le o le au nanga le wa o e pe tau va vai foi le fa tau vai a o lo sau le ia o wale tamau ainga o tatu tunu tau ai tau tele lo sau ia wale tamau ainga o Samoa mo ata au ele ia lo fa kaungi o mai lau ko ai Aya paila se ko agi o se sia. Fa pela ngo so mat ko ngi o le sin me ka ko pela fa le pa le ngi ke le me. E ke fiwa fa puku ko es. Fa pela nga sa wa o nga yo ngi u le nga u ka. E ke u fo ya se fu ka la e mo po ba ngai ma po po le u. Te history no la yo mai ko le fa fi fia le ka. Ala ke fa ka u gi wa ku ka. Ai le ro ko ai lo sko i ga le su to han di pa. Professor o ni lo. Le mo wa ko nga me foi le. Ya, se nga mai masi ai ngo so ko i ngai kwa. No mai al ka ya ko mai la ko ngi ko yo. Malo fa tai ona ia au nanga na ia to atu ia se tatu tunu me se ia ma ko le fe wa ila workele nga ka la pe lu ka la le ka yo nga ta wa le niu nga fe mo lo ka mai ngiu ka la wala ba ma ko nga u le ngiu pe ia la mo sa ka u mal va le le sa va so ke ngi ngon fa malo atu ina onga ia tu ia tatu tunu le ngata fo ilea ia o la wa nga le na mai le me mata in market fio lo lo ka lo la ia fio lo ka lo wa ye o le tau talo ia o le tamu ia o tu langa uma fa pena ke langa nga fa i u fo e ia me la e u ia ia va ngo le tunu la mo wele u Wale la mata tu te va vai pe. Ala foi fok mai foi le si fota fok. Ke lo foi lo te mau. Ba wana me ke o matangia. Ya ngale ka ngu le fa moi moi. O le ufi le si la o le si vai ngalo te vai la u le le ke mingi. Ia ta ufi no vai i le sa ta o le sa. Inga tai i le ta to market le fai ta la tua le faleia. Ma ngai o finga i le sa. Ya. Ngo fa longa ngali la o tu tal no i le tulanga le me fo le mangiok. O mangiok. O mangiok kana le sira au le mo kwai. Kusa mo kwai oval le. Kwa oval le. Oval le. Yo. Lo no winga over matua lo mangiok. Ya o le ai longa ya nga mo le tau maf. E ave ali se wa ave me ha ko ila tala mo oval le ya ave ali se wa li nga ya la to e fa nga la to ya ai le fa nga le si va nga i sui fa nga e fa ye mang yota por kapiota wa kapiota fa mo ai la fiki mana u konga ka ko wan man yoka ya ai o lo le lei fo man yo kal ke mingi ya le se o linga lo makwale lei ya fu fa ele leanga ya me fo ile lo fo le tua ne vai tau si ta tu tunu ya o lo tele pe ya me mata ma va ngom fa pena ya po fe lava sa tau tuai ya mata tal no al fa malo le fa market ma le fa fa lo po le lava ya malo lava tua tu tatu tunu ya tu fa malo le tu tua ya ya fu elen kukusa ma le wa nga le fa ka me mak sa le le va nga sa nga lu ne yaso ya fa malo tu tatu Suluaulama malo lava mo fe au sa fa tino ya usu mai ma ko ya mai pia fa malo lu le akon ya ai fa sanga o to nga lu el fanua ya ma vai nei tato matua nga senga ile wa uli va nga umolaso ia le nga tafo ile ni singa o kai su e mai sei fa malo atu tiu tem fai wa sa fa tino manatu ia sanga le mume le fo o mapuani ia ke ranga le ska nga ka le fa nga polo le fif ia fa mai ai fa o polo la fo len fa kau kuli ile si va nga le singa wa ke lo le lopo fa si singa fo ile le singa fo ai la tau fo yo lo ia fio anga manu
pe ia o le vai aso le fuafua o le a faatino o le tatou faamoemoe le ia la kaukope ai le faamoemoe le ana i faifatoaga a te longona le sivaenga a tonu e sao maua ia le ua matua i malolo lea ne vai aso na sau ka fau pia ia sao le ia mana ia fu ia la kola ia le sa kulia le finga o ngā le le la e o le vai aso nei alo e lo so vai aso ngalue vai aso ngi o ke alue ia pia vai singa koma vai sinta faule titi ia ala ua a maka o ngakau tupua e nei fatoanga safa pe ona ngalue in le ia se senga makako usarang fa aku mu pe livi lo la vaso ako ia vaso ako ale la livi sa ulo la ia pia ia mbol mawina fa fianga lo fianga i mo fa fianga o sisinga fua vai lo livi e sa e livi ia la ku wo sorga ka lo mo alona to sala lo umma mo le sa tinga inda ia ka ko foi le kuwa vai o kulo sa skama e livi e pia ngi maka fa ki fa lo kuwa wa fa ya na me ele cristiano na vaenga ya va ai ko ka fa pe nga me fa ko anga ya ko fa ya vili lo ya sko ingale so vai lo living ke wa fo i mai ya wa fa le tonu tam manga ya fa malo mo to vai nga na tato mato mal to tua vai no na tato ai nga manu malo lava mo tiu te fa tino ne yaso o mfai ona avatu le nei fa mo taua ia ona o le lango mai le mtanga luenga ia o pisinisi ala manuia maleipa ia fa pe fo ele company le SOS ia mese o le papas instant coco ia o mfai ai ia ona momoli atu lo maota malolawa ia le nei fo ia o nanga le fakasa TV ia Afiafi o status o le fa malo ile o matutua ila to lo ngafa male tapu io tatu tiuti mfaiva no ai le fale tapu ai tatu ia tatu fe nga ia tiuti ese e ngata fo ile ia o le fa malo mo le au pensione au matutua tatu matua malo lo pensione malo foi mapua nei vai tau ina wa mai ale tau sanga fia sa tau tua le ngalo ngale tua ia fa malo atu malo lava ile ngata fo i faiva tapu ai ia i foi to te mafai lo fa wa pe ia fa malo atu tato por kalame le Suluaulama i te mafai va sa fe nga ye ne yaso le ma tu ai mapu fanga lele ia fa pele mo te tele sa la fai ia le ngalo foi o to le fa malo ia wa no fu am tap tu kwai ia ngalo nga tama fa na wala tunu ia po fe la vonga lu ai sa mo nei ma tunu e mau ia ile ngalo la fa malo mo to le mfai foi ona whangaloina na ia tātou wō mapaanga o Asia si mai ia isi o tātou watunu nei ia mai atunu e mau ia o whea lava le vaenga o le atunu o lo e maua mai eile au unanga lau e whakasa TV ia mātou te whamalo atu malo le ono sai malo foi le langa pale ia ile nei aso i ona whea au mga luenga sa whapea ona whea ngai o le whamalo foi tātou paanga mai mo mai atunu e mau po le ale taimi o le aso o le ale aso o lo maua mai tatou por kalame le Suluaulama ia fa malo atu ia ulanga le ko uma fe au ma ko ngi o le foi tau fa uma nisi ia fa malo atu po le ale taimi le aso po le ale aso ia atono manuia foi la vasinga ia o lo fe ngai mo to iso se ta fo le rolangi a fa pele to a le wa la Afiafi ia fa malo nga lu fa malo losi titi foi uma fe au manga lu ngal ne yaso ya balsa ngale mu nge ke ko fa la ve la vale aso uma ai fa malo atu mo tiute ma fai vai ese sa fe ngai mo to fa malo fo ia ila to lo tau tu ina lo tatu tunu i le ngata i talafata i pia i le tulanga o lo fa pe ona ia fa fianga o lo fanga solo ia e ina i pisinisi la iti fo ia la fa ia la to fale ainga ia matulanga uma fa pena ia fa tai mo la auto o nanga wa te manatu ia mata mai al taiao ia se ia pa ia na nei le Afiafi i le po se longa mai atulanga o lo fa pe ona fa tino ina i tu o moto o malo ia fa ko malo lo fo ile o si vaenga le ia e fa malo atu i la auto o nanga fa malo i nei luma fio anga le na fa fi nei
Ya. I tātou whawhiawhianga o le sisinga fua o na sulu tau sanga. Whamalo atu te lele tau sa o le por kalame le tau sanga. Vivi ingo si o tātou atunu ia wai pea o pese whaleanga nuu lenga whaalu nei. Ya. Ia ua ngā fo inai vaenga ia. Le lupou kau mau popo le ngu ulenga kau afu mai paloka. Lenga kau whese sea i mai ia tonua. Mana ia nai wha moe moe ia. Ia wato e koe kau loko ngā kasir ka kongu. Kai vaenga wha pena. O le sofo ile na amatai le sue ngā sampini o le kirikiti mo tele salafai. O le maua pe a tasile au polu la iai na o le laula au. Ya. Mai sa tawa. A tonu o manuia al whaatau ina ma le wha moe moe. O nei fo ile sa amatai na whaatau ina le meo le taito fitu. Taito fitu o le sisinga fua i le apia pa. Ia tonu o whaatau ina nei vaenga pe a tasile au mai whafole a wai. Taito fitu. E ole au malisi au kilani e pe ole au masani le masani au namsi mai. I ta miusanga taito fitu a malisi. Ia wha malo atu a wha pewa. Wa umata alonga le wa malo lo to ya tia tai au to sa uni tai au ia fa malo atu tatou Suluaulama i le fea ngai e mata alonga i ol fa na tu ino le tau sanga i tatou au ta alo i fa pe foi au fa fia tatou nu ma fio ia ele me fai lava na tu o le tu alalo le tatou por kalame le fia fio asta tasi ia il mamalo le tatou atu nu o esa fa pe na ngalu lue ia au nanga se ese tonu le tatou talafata ine i pia ya manatu na wa tapena mo le anga ia tu fo i maota malawa ya tautu na le saunga le mu o le tatou tunu lo sa ina ia fato to le lungo le wal tele wa te manatu o matua pisi al te milne o le fiafi ya langa papale lava on sai ia ma fato to le lo sa ya wa fo i lo anga inga i maota malawa wa tala no fata ile ta vale ya ola u tetalo ola u tetalo le tunu o ngola umai kaua le umai kau mai foi le a fia matangi sitala ai tautua na tatou ia umalanga mai e se ale avenga o moto we o to yo e se le avenga o tatou awala nei ia te la fa pe ma o mai lautala e ile no fa e lan ta vale lenga i le kip ka vale lungo le me lau tele fo le wala le ina lo vaya ya le no mo mai mo li le no fa ye ya ele ongi usila le ave lau ka vale po Australia se i fo le tautua na se alo fa mai ama to ia no fo nei Samoa ma le ave ina ma ta vale e le fa pe fo i te sau mai atu no e mau ia na pe le lau af ta vale ya ma to e kusa le ya lau ka vale nga ave malak ka vale le na o se tala ele foi le a fia matangi tala e tautua na ia le wo mal tatou tunu ia se fai ko fai mele le mal kau singa o ka ko kula fongo e le fa pe o tau si tu la fono o le tunu tsawa ia sa ngai ya lu fa solo a ko ia sa le e mo mai le uso le na o fai lan ta vale e wala o te lo a sa mai fa fo ta se ala tu lo wal ta vale rent fo ia e tautua na ane le si mea soli e le fa pe a rent nga do le la ko o mea tō tino le stangata lana te whaongaina. Ia awa, ngō mawhau e vili le rento i lau mele sa whai male alo lau tāwale. Ia au ule vili awa. Ule vili alanga e whapenga mo le anga whaketisiango. A tonua wa ngā se talantu atu. Ia kongua e loa ia. Ile o Ngiusila po Australia po Amerika po awa ile ke whelua ia. Ia o se o tātou tunu i Samoa. Ia ka ko fa pena fa korkolo al ka vale ia si e foi ke me ka fa msaula kiki ia ka ko nga ngi ke wa afia si ona tu kules fa la vela ole sia tu langa e tau pe ona tu ina pe e me sia foi na ta tu a inga ma wo lo fa pe ona se si mai ia o ta tu la vini Samoa ole me foi le ole tango fia lo la malos ia suilo male abtaval ia po le tu le lo ta vale vale ia vili tamai ta vale sa wai fai se ta fao pe fa pe o te anga i mai ta vale ma ta ma fala malo si lungo la tele ia wa ele na o ela te fel wa ia la vo ia na isi ia ti anga nai ma tu lo mai la fiafi ia ma po ia tu langa uma fa pe na tau na ama ia ta to va ai
ma le sila fo ia lo tatou atunu. Ko ngā mea hoi lele ai longa e ka vale o ri a sa sunga afi so ro ka vale ngi yo. Ai. Li lo pole le na le fer wa yo. Ala sa mo le na va sa wa do le full la se di ya. Pole na sa ko pe so mo kwam sa wala ka wala la sa mo le na. Fa pe le fa fonga ma yo. Ko ka vale fo yo. Ya na iba ngana wa fe le tala yo na ole tau fa malo si fe awol sa ngale mu tau tu na ane ya tau ave lau ta vale ya se i ya lo fa ne le sta vale le fa so la wala ya le ngata il fa so ino le wol tele ya la wa ngale fe wa ita fa hala ole vi vai ya mai la to na ya se si silane ola ko le ka aro ya ko fa le wol tele yo va ngomana ya fi sa ngale mu ya ma tu ya lo fa tau ta malo tau singole sa ngale mu lo tele si ta to tunu ina ia awang i ko fa la le skofi ya o sa ngi ka ko mo la sfali le ta ya lo su 5 minuta ta le tu la 5 mana tu la fa wo per ta to por kalame o so o ngale ta to por kalame fa malo stino le ola na ngai ka wa ka ko ve vesi ai me uma ka un fa malo stino so anim ta to se so o ngale ta to por kalame fa malo stino le ola. Uso, you all right? Is there something happened? You wanna talk about it? Yes, if it's all right with you. What happened? I think I'm sick. I'm not feeling well. You want to go see a doctor or nurse? I think so. Okay, let's go. Okay. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your test done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to talk it, test it, and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Exercise is life. Famarostino oleola. Mal famarostingo e mo rado o nga fa bebela ro kingo. Ka we kemi la failo exercise o mafangfang e po rusi mo ko ia. E so ngo ro kingo ia le la amaka e pula o pe ke skip. Ia le la amaka ka exercise ro ka o skip. Sao le pongsa, o ka mai le fili re li o fainga ka, o kongu mga seu a o au, o menga le mafai e o au, o mea fole pope a kafau, o tang oi wau a mea mai lo kingo, si pala pa ai wale mangingo, e mongi, suiki a polo lau tiki a kile milo, waka a ngata ai a pa ofu. Pogo leo se kuka skura, so 20 seconds, 90 seconds, wale dela ia, dela sao di lo wale, o tamaro singo. E pewa pewa fa mo fa e mo fa vai to ingo fa vai o vai o vai lo vai aso solo mga palela ka ko fai ka ko vai o mo vai e ko i apa de le yo vai man lo show square ya ka ti le lo ki ku le lunga e kai ko wa se ke fai as do o leio a lim on feature ado iba solo ya como foi lá é 30 seconds que malo lo manga ya coer foi o lixo check Babela pupulang e fai lo mo kasi o ke le ma ila gale mo Pag
malo lo wai la ka pe ko le lo manga wa pasu se kon te ki le lo manga ya poi lo se ki mul ol fa vai a le ki ngor nga ko vai as do a lim on fit ya di skolu Except the Holy Ghost got me down with the toast. Make a leader post, so remember. Yeah, so wal la ki hoi fa lu. Ya, mai lo le. Sa lo mo. Ya, alo ki ash. Go. On. Ha. Lima. Ya, como. Sa lo manga. Ko do se ki fa. Ash. Lu. Lu. Ha. In, on, fit, even, sport. For lo fa long o ki ga wa ye fa lima I want food. Ya la seki. Ash. Aluma la wa man ko lumba wa ai de fa ya ku, le la fa ku wa. Pe pe la pa ile ya ku le pek o wa. So no la das. Lu Hold, palm, lima, ya, como, ratio by number, please stand, 30 seconds, no seki mulmuli, as, dua, tol, baha, lima, no, aulo lang ay mga, ya, ngayon funo li fa pe pule lo kuha, at lo kuha, as, dua, tol, fa, lima, ya koma, si fa sao lang mga, ya kuyado, as, dua, tol, fa, lima, ya koma, ya kuyado, as, dua, tol, fa, lima, ya okay. Mo fumay lunga malolo, stretch your wife, kumay lunga, stretch it, 10 seconds. Floor in the driveway. My head is aching. Exercise is life. Pak Malustino Leola. Exercise is life. Famalustino Oleola. Famalustino Leola se songa na tatou por kalame ya lo lango malo si mai ya vaenga nei o le soifua malo loina o le tanga luenga soifua malo loina o le HIV/AIDS o le vaenga kanesa ma le vaenga le TB po le fata vai vaenga o le tanga luenga soifua malo loina o lango ina malo si le tatou por kalame le na o le fa malustino Leola o le tau mafa paleni o lo tino paleni ia male tino momosi ia male soifua umi tau tele tau le tulanga pe na fala no mai fo ile fionga ya tole fo ia ele o se me fo i fa pe telu ile chim a fa pe tele o nga fa tiele nga ile chim ia fa ya no fa lumo fale ta fa fale ia pe o ne foi mal fa na we salule le vau ia ma fa ye nei fa marstino ta u tele tulanga le fa nga yo tino ia o le ia tumo fa nga malo longa le fiaf tau dia ta u fo ile lau tau sami e fu lau fa marstino te langona fa pe e fa se fulu na ta milo lau savali fa marstino ia lo na winga ka un fa lima lau tau sami ai leo se fulu lo savali ai luas fulu to sa i de paling e tau ova la titi lo fa malustino ia ka fa la titi to sam fa palenia ia o le fe au lava ia tau molmoli ta to fa malustino leola o le fa malustino ia o le vaenga o lo soifua malu tato wola tau ana stimula soifa sin fa malustino ia mai se ta to ia
tele na sa fai ma fai ngā luenga i aso. Ta ua le whamanatu mō le mamalo le atunu. Ia o le pālengi au le. Pālengi lau mea tau sami e whai le Afiafi. Pea mai a mai lau whamaro stino. Ia o le ta ua nai te ala e fo i tae au le siaso. Ia o whalongo ina lava le ese o le whalongo ina ua mai a atu le siaso. Ua lea? Te whamalo atua i le whionga to le fōma le tātou whalkoleni o le Hims Fitness Center i vai vastai. Ia mō le tātou polkalame o le whamalo stino. Leo la mo whole avanoa te inei tal whatai o pia. Ia whea ni le tātou whalkoleni whatai tali mai le to inga to le fōa. Ia whawhiloa i lo o atu. Ioi. Ia po le ala vele taimite o tu iai. Ia whaisirua tala ma le to ina. Ia pe whakoa e awhea kufo. Ia whaisirua whaasoa ma le ko inga pe singkula. Ia e koe sau. Ia koe laku nuela e lesi kaimi e whamaro skingolo. Ia wai longo fia lea to le fōa tangata whakoa arwa. Ia lifo whamatala i el tūlanga o le. Ia makaua kui e il koe ngā mamafa e te tauna e tāpena i e mole amtaina o lau polkalame. Ia nge ke ua e laku le magoto le fōa e laku roa e alu roa si i lo mea mamafa. Ne no peke koe fo i e nā ke le koe sau. Peke ua pei le se ua li inga e pa o kisu i palapa. Ke ua pei le se ua li inga ia. Kua i maa ia le alu la somua, alu la solonga lua, alu la solonga koru, alu la solonga wha. Sisi mal sulu palapa le atu. Kasi ale anga sulu palapa. Le i koe alu wha. Ia, whaisiru wha so maltoina, fiu e momotu, ai lae kau whaila wha malusinga, o ke pole, ngā lo whai altoina, so sau mo i lo la kai au. Ia, whailu wha so manuel ne Afiafi lo whionga tole whoa, ia, whianga i e fo ima le tātou whalkoleni. La whais tātou whawhia whianga, ia, ona fo ima i lea wha au au tātou polkalame o le Suluaulama. Samoa, vale tua tua, no atu no fa e fa mua, wa tua lo se purta sana wa pa na tuina, Samoa wa na le ni no le passa viva. Masaina mai tato tua, wa esa pia Samoa I manuia, wa tina ese mama mo fai ol fai va, wala wio ai tatua I le nei basa, wala wia Samoa, mala patua tua, lo atu. Lo se purta sana wa pa na tuina Samoa wala le o le ni no le passa viva Samoa lo matinu o te le toi na I tu mau e tasiga mau I lo to le pa mau Wani putia ua sola, wata pea tu le taita fora. Aia pea lupani tato, ia ui leola. Tato pati patia ma pia pia. Ka pua olu sa olu tonga ua e a uia. Tau kenga e lolo to
wai whailea mau tau tai Pulau e Samoa Male patu atua Kau atu Kau whaamae i whanua nua Watu alogo no se puta Sanga wapamana tuina Samoa wala leo yo peni no le Pacifica Samoa wala leo le peni no le Pacifica Nai whawhiawhianga e whanofo mālua e fōi. Ia le nea Afiafi le taunu atu I maota malawa. Ia pe wa whato ata pena fōi la tua le ofisa ma le ngā luenga. Ia tau tua nā la walau saonga le mu. Au nai whawhiawhianga. Ia tau lulua e fōi nea Afiafi. Ia po a lava fōi atu te o tau whauma. E le ngā tau le ainga. Ia o le anga I fōi. I ainga o na ua mānawa ngā luenga. Ai po tapena e anga I tua, e anga I whale, ia se I sisi lana lava I lau saonga le mu, tau longa lava le al tātou Suluaulama, e tau tuana ane lau saonga le mu lau tele, lunga lau tele, tau amina lau tāwale, ave pasi la tau malanga muli muli, wa te langona o lewa, wa alu le pasi tua le malanga muli muli, misi lo le pasi ngā, le alu lo I kua e moinge. Ia ona I vaenga whapena, sisi lana ili tātou tunu, le ngā te foi leo la ua tāwale la Haiti, ia se pisi o kou te ranganga ua mauanga I se lene o kou ngi vai kau ia ona o le pisi fo I taulanga I tātou whawhiawhianga o lo whatinoai ai tau tuana ane rei vaenga na ia mo le sila fia le tātou atunu I le anga I ainga ia mo le saonga le mura tele ia o le whalongoina fo ia nei le tūlanga pio nei sailini e lau fui mu o se whamanatu tele foi le mo le tātou tunu ua me se lava I maota malawa. Ia me se foi lātou o natu toi ofisa I mtanga ruenga ese ia tautua nā le toi tā milo e vai. Ia po ua te pē uma masini matulanga uma whapena. Ia me se foi o tipoti alu le wila. Ia o vaenga uma alu le wila. Ina ia mautinoa. Ia ua te pē. Ia ai tele tualo ofisa. Ia I lātou foi o lo I maota malawa. Ia o tūlanga lava le tasi. Na o toi whamanatu atu. Ia o lavane I eini whawhitauli o na tupu mai o tātou wanga I atu mo le savalia o le pō I o na malolonga ia whapena o na malu pui pui lo tātou atunu. O le whamalo I mātua ma whanau a onga. No mātua mo ngā luenga whaifole nei aso. Le ngā tēl momoli ia toi piki mai foi. Tāpenanga o nei whanau a onga. Le ngā tailea al whamalo foi whanau. Sa whengai ma onga. Whamalo I ulua onga mpule a onga. A onga le kalesia, onga le maloa, onga tu mooti I whamalo atu. Tātou prokalame le Suluaulama. Ia le whenga iai malea o ino nei tātou whanau. Ia kongu mawangi mea o ngā au kongu I asu. A kongu ele iai se sinka whao. Ka kongu ele whai. Sa o umalea onga. Sa o umalea onga. Ia ele I ta whao se singa kai or ka kopaka. Ia mata I fia la iai ele alu lea onga tau tona mautou ia lo ngā pātia nei mātua e vautou lea onga le aso mle aso e ta pena le mea ai o lea ia se me tau ailo la tau ti ngā pe a whai unei tau sanga mana tu foi leu ta pena su e ngā autou su e ngā le vase ngā se fulu lua ia ma se ngā su tot ia nga foi la ko fai mai foi ngai ma ko e ko ngil pili o le mka up ia mana ia la to anga le onga ina itala masinei nga luenga fai nei matua ele o ko manga o ka mama ki nga ile se kupe ko saupe ya pa wal mea o le au mai o le fai unga su enga kwa manga ia io ta hoteli fa malo nei matua ia tonu foi o anga inisi ia whaawau ia tutorial ho ia nei tamiti ile malo lo lava nei nisi matua e wa avel tutorial ke lang foi pea ko uma por fiku por levar ia to foi le fali ia ile titile le ngalo ngalo fe ngai mo to fa malo atu
Ile nei vaenga o le Afiafi. Ia na to e afia sta tala I tulang ho le I fana wa onga I faamisa I tai taulang. Ia tau tua na ma auto. O lo ia lava le puipuinga ma le popolenga fo I matua ho le tu mai o la tu o mai la. Ia ai tupu mai ni me fa pe. Ia ele se mea tango fie fo I mo matua. Ia na on to e fautua tu yalom fa na o tatu tunu. Ia tu ua lo le aonga sa oa ile sa vai le pasi o solo I lunga le pasi alu lo I fale. Ia wa I nei sfana wa aonga lai mo moli tai auto I piki. Ia o ina tau ia anga I mai tai e whatari le pasi anga I le fale. Ia o se tu alalo na tatou por kalame. Anaya, mai tu alalo fata whamanatu ho I tamiti aonga. Ia ile ofo a se siro sa ue fusu I kai. Tau na ane nei vaenga ia. O lo e alu am tau avele no seu toina ma seu tina ile me te felo ia ia ona I tau vale tai marketi ia e tau le pe ala mai le ngole mo what price fa ngol tau sang mana ia te ia e manato le wa ta pena mai fo il tato Tapuaiga Afiafi o le tato tofi ia o le sunga ile fai au no foainga sunga ala lavi soloi o le EFKS mai iva le mo tele sala fai ya o tato tofilna mo le Afiafi o le ato se atu tato potu au tu mo nai fa Afiafianga si va fa le nganga ia le ngata le na vi ngo le tua ia e fa no fo malu ai foi ia le mafau fo ma le nganga o tato wanga to tato Tapuaiga le Afiafi tau e na o mai le mana o le tua e tau to lua la fa fonga fa pela na wauna ina ia to pule non finangalo ile fe au mo tato le Afiafi to foi mai ia no to fa wa foi le tato Suluaulama.
Mapumaya Samoa I la vasinga fuafuanga o le nei aso. Malo ngā lue, malo le whātotoa. Tātou Tapuaiga I le atu. Wā o lana lava ngā luenga I tātou, na whaia I tātou ia ke riso Iesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei, na saunia na mua e le atua. Ina ia tātou sāwa vali ai, tātou tatala. Ua whaasifo lo mātou atunu I luma o lausi la whanga lo mātou atua. E ala le mātou sauni ngā lotu o le nei Afiafi. Mātou wala au lo mātou atua. Tau tōrua mai lo wanganga, nei e whai mauvi inga, le I fonga ma le talo talonga ua whaia nei. Ua mātou ole mala watu ala di suafa mamalu. Yesu ke riso le li I malo mātou whaola. Amen. O le whaitawina o le tuspaia, mai le whenga inga fau, kalatia ilona mata upe tolu, o te whaitawina le whai upe lua se fulu ma le wha, se o atu le lua se fulu ma le iwa. Whaafafonga I a fionga pa ia alu tātou watua. O le nei, ua whai mō tātou taita I tama le tū la whonu. Nā te taita ina I tātou ia ke riso, ina ia taua mi o tonu ina I tātou I le whātua tua. A ua o mai le whātua tua, o le nei, o le toe pule ia te I tātou le taita I tama. A wā o atali o le atua o tō umalava le whātua tua ia ke riso Iesu. A wā o tō umalava na baptisoina ia ke riso. Wa o tō ofu ia ke riso. E le o iai se iutaia po se eleni. E le o iai se polonga po se saoloto. E le o iai se tane po se fafine. A wā ua tasi lava o tō uma ia ke riso Iesu. A whai fo i o ke riso o tō. E moni, o le whanau o tō a apero amo. O suli foi e tusa ma le mea na fola ina. Ia whamanua mai le atua, e ala le whaitawina o ana fionga. Ia tu mau ia te ia le vi inga e whaavavau lava. Amen. O le launga le soafa mamalu o le atua le tamā, le alo ma le angang sa. Amen. O le amau le matua ma le tusi na whaitawina. Le whai unga le whai upo lua se furu ma le valu ma le lua se furu ma le iwa e whapea. A wā ua tasi lava o tō uma ia ke riso Iesu. O suli foi e tusa ma le mea na fola ina. O le manatu e whaataua ina. Ngā lulu e whaatasi. E manuia ai. O le whaamoemoenga lava le nei o le apostolo Paulo. Mole e kale sia I kalatia. Na ia whaatuina. Ia tasi ia ke riso, e ala I le whātua tu, o na mawhai ai lea o ngā lulu e whātasi. O se manatu tu māwalunga, matala whea ngai le lei, o se fuatau alunga foi, a o se anava tau mō so se society. O to tonu a inga, o le matai malona au a inga malana tau pulenga. I to tono whainga anu, I le kale si. I whainga malo male lalolangi ato. O le ngā lulue whaatasi, e manui ai. Aisea. O le fina ngalo leo le atua malana tala le lei. Ia tasi tangata uma ia ke riso. Ona manuia lea. Wau mai le apostolo Paulo ia manatu. E ala ia natu singa. E tali atu ai ia o mai Yerusalema ma la tau tala ina. Wala tau sa veu ina le tala le lei. Na ia mua I tala ina. Watupu ai le atu vale.
Ma fia whaaliliu e se ina le tala le moni ia ke riso. O la Paulo. Ia ana tema i lātou nei. Ia whaato ina ma whano ai. Ia whaale au ngā ina lātou tala inga mai uvane. Whai mai Paulo. O lona apostolo. E le mai tangata. E le tō fia fo'i e se tangata. A o Yesu ke riso ma le atua le tamā. E ana le tala lele. Le ala leo le si o le ngana le apostolo le amatanga. O le mata upu e tolu o le Galatia. Galatia vale ai. O ai e ana ia pelongia o tou. O e watu sia i luma o tou lava mata. O Yesu ke riso wa whaasata roina. Na maua e alea nganga ma le whaaolotanga i ngā ruenga o le tūla whono. Po le tau longo atu i le whaatua-tua. O e whaatua-tua. O atali i lātou o apero amo. Le fola lea. E tuu lima mai au ngā tūpulanga pe o na fola ina i a apero amo. E manuia nu lava i a te oe. E le tauami o tonu ina se tasi luma o le atua i le tūla fono. Awa o le tūla fono. O le whaama mafa leo nei tala inga ma le peritomeina. O le tūla fono. Wana o se awa le pūlea ma whaatonu tonu wai. Wana o se taita itama le tūla fono. Na te taita ina tātou i ake riso. Ina ia tauami o tonu wina i tātou i le whātuatu. A wae ola le tangata mi o tonu i le whātuatu. O le whaolatanga i ala le whātuatua i ake riso Yesu. E whaalau le leia ai ma fe sufia i ai langona. E o mai ai whātasi i le nofo le lei ma le whealufana. Ina ua whātau ina le ola mana i aina. E te whātau ina i lou fina ngalo so umanatu ma se vaivainga. E whape nā foi oe i atea. Ua fe so o tai le loto maulalo, ma le fe whaalo alo ai. Wai loa le lei le vāta pui. Wa le whaasili le manatu, o le tūlanga maualunga ma le vaai maulalo i le uso atangata. A o le whaasino lima, ma le ola whaatusa o ai wasili. Wa avele lei o isi tangata, e whai ma whaa au hao, ma whaa malusi au mo le au ngā lulue. O le tutu whaatasi, ina walangona le mawhanawhana o le alofa whetawhea i le lotu. Ua le whaapea ne foi, ana le ai lava au, ai se ua malo ngā lulue, ma tau paki whaatasi. A wā ua tasi lava o tau uma ia ke riso Yesu, o suli foi e tusa ma le mea na fola aina. O aia mea na fola aina. O manuia ua whaasafua ma li lingi mai. O manuia ua tofu sia ai uma le whanau o le atua. O manuia ua whai mo tangata uma. Ua tufi tau whao mea le lei mai lunga. Mai whea a inga ma le pelepe. Mai whea nu ua whetoto wa i le tō wha ma le whautanga. Aoni e ka le sia foi, ua leo mai whaatasi ona tangata lotu i ngā luenga whai. Ai se a ua whetee na iai nisi o whai ngā mālo, maona lava tangata. O le tasi whai whe au malanga ti a kono, ua na o le whaafofonga o le whai whe au i me whai, o lau mai e le komiti, lo lotu le to olua ma le whanau. Ai tolu aso sae le iwa ia le whalesa. Ai o le toe aso sae o le maasina lava lea. Na lotu wai. Tu ua le lotu. Fesili i ai le whaife au. Pesa malanga. Ai tali li ti a kono. Na ou lotu i aso sae tolu ua tuana i atu.
Ona o si o utei lea ua whaife au le lotu fou lea e le tau whaasi usi unga o lo tātou nu. Whai mai lo le whaife au. O a mai lasi whaife au malana ngā luenga tau a mata. Na pei e ata le ti a koro matali. Se o komiti umalama na whaia fola folanga. E to mua lava i upu whaafpea. Mo le sila fia e lau susunga e le whaafeangainga. O au lava na whaia le a. Sau le isi komiti mo le sila fia e lau susunga e le whaafeangainga. O au lava na tau la mua. O ane i le isi komiti. O au lava na tū malosi. Whai u le Tapuaiga i le whaapea ane o le whaife au isi ona si ufofonga malu o le upu o au lava e whailonga tangata e tuli tangata e whaama tangata e a amu fo i isi tangata e vaai maulalo i isi tangata e i uai lava ina ngalo le whaafetai i le atua ai ia vi ia mai o ia e tangata. Ai ia langona pea le anto atoa ma le whatau waa i luma o le atua. I se mea o mawhai o na whai. E tā ua le ngā lulu e whatasi ma fe whaasoa i mea lofa mai le atua. O na manuia lava lea o le a ngā i luma. O le whaolotanga le atua e alo ia Yesu wa tātou maua ai fua o le anganga. Ua matanga ai me uma na saisaitia ai le tangata. Ua talaia ai no atanga o na ole angasala. Ua taua mi o tonuina ai le tangata whātua tu. O le ngā lulue whātasi. E a fua ina ua whaama ite ma whaapo ngai le atu. E whai fo i mona vi inga le taunu unga o fuanga uma ma ngā luenga whai. A o a ngai atu le ekalesia. I lana fono tele lua afe lua sifuru ma le lua ma ngā luenga o totoe o le tausanga. E ano a ilu i tau ese e whetā omi mai. E whawheta ia i lo soifua whātua tua ma le ola tali tonu i le atua. Mana tua. O i tātou. O ana ta ngata ngā lulue. O le atua o le ao o le ekalesia. O ia fo i e ana le ekalesia. A e tātou ke whaalolongo. A o whetalai mai. Ma whaia lona finangala. Pei ona whai mai le apostolo nu ese. A wā o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia i tātou ia ke viso Yesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e le atua. Ina ia tātou sāva vali ai. Ia i le atua le vi inga whaavavau lava. Amene. Lua se laus furuma le iwa le pese tātou te vivi iai i le atua.
tātou wifo ma te talo I le atua. Le atua silisile e se lo mātou ta mā whaale langi. O le atua mamanu, o le atua silisili ese, o le atua pa ia lava lau fio. E tu mau lo wha maoni e wha vavau lava lo alofa. O lau a fio lo mātou atua wa wha vai ai lo mātou malo tu to tasi o Samoa. Mātou wha aftai lo mātou atua. I lo wanga le lei si o mātou atunu I ona tafa ese. O lona si o manga, o le lau ele ma le ngata I fale ma ona wha manuianga. Tainane fo yo I lātou o tautu aina le atunu I so o se ngā luenga. O I lātou fo yo hati na eina le tamau a ingo o Samoa. Mātou langona le loto whaafitai I lau fio. Whaafitai I atunu ma whaalap tonga o whaipa anga manga le mai pēr I a Samoa ma lona hati na eina. Tainane fo yo ana tama whanau I so o se tafo le nei ke lope le li ie. Wanga le mai I a inga nuu ma e ka le sia lo mātou atua. Mātou whaafitai sili o le tauranga tōngi ola na saunia lo mātou ali o Yesu ke viso. O lona lava soifua ato atoa na ofo ina mai, na maliu matoe tu manu malo mai le oti ma le tunga mau, ina ia whaola ina le tangata ang sala. Tu mau I la ua fio le vi inga, le pule awa umalava, nei se I o lava I le whaava bau. Mātou wha maulalo I o luma lo mātou atua. Wa tele taimi wa tau mamawai o mātou loto ma lo finangalo. Wa na o tau I mātou o tangata wa whapa ia ina ma wa alofa ina e la o fio. Peitai o mātou wha moe le poto ma le iloa wha le tangata. Leali ie wha pale mai lo walofa. Wha ma ngalo I lo mātou wa tunuu ma le ifonga wa whaiane. Ia ui ma ngalo I mātou. E ala I le whaolotanga na saunie lo mātou ali o Yesu ke viso. Mātou te talo mo au whamanuianga lo mātou atua. I whai ngā malo sui mamalu o le pāle mene. Ia loto I whātasi ai ma le tō wha le langi mai lau fio. E maua ai whai ngā malo ami o tonu ma le alo lofa I le atu nuu le li ie. Mātou te talo fo I le li ie. Ia whamanui atu nuu ma whaalapu putonga. O anga le mai ia Samoa malona tina ina. Whamanui ata ma whanau o Samoa I so se tafo le lalolangi. Ia iai au whamanui anga lo mātou atua. Mātou te talo fo I leli ie. Ia tautai e lou alofa le fo launga Samoa. Mai whaala velave whaale nātua. Au whaamai ese walo fia ai le lalolangi ma ua o mai I Samoa. Leo ma pui mai I mātou I lo walofa ma lo file mō ta mā. Mātou wa ngai atu I le afiafi ma le ngai atu I mālo longo le po. Leo ma tausi mai lo watu nuu. I le file mō ma le alofa o la u fio. O a mātou te talo ia. Whātasi ma te talo lilo I loto taito o tasi o lau whanau. Whai alava lo finangalo ai awa lava sa mātou whātau anau. Al manuia ma le file mua la ua fio le atua lo mātou ta mā. Le alofa silisili ese le alofa whaavavau I Yesu ke viso le li I ma le whaola. Ma futai na pe I mātou e la ua fio nganga pa ia. Nei maso malava o le whaavavau lava. Amen.
atu lea ua mai ona momoli a tātou whaafitai le tua. E ona tāpena iei le sunga i le whaiwhiau no whainga, le sunga lavi soloi. Ia mai le whakasai iwa mo tele i salawhai. Ia ua tātou whaalongolongo fo i le whiau tau moli o nea Afiafi. Ia tau ia na ia tongi pātau i le ave. Ina ia tupu maola i whina ngalo ma wha moe o le tātou watunou. Mau fo i le soifua lau le lei lau sunga i le whaiwhiau. Ia wale lango sua i pe le whiau mana ngalo wenga le atua. Ia o le whangasolonga o le tātou Suluaulama le nevanga o le Afiafi. Ia o le whamalo lava i le whianga iai o le tātou watunou. Ia i whiau mga luenga sa whapea o na whitai tunga iai. Whata o le pia o kai au le ama kai lipu la lang te to fitu. Ia. Le iei statou au te to fitu i Afrika. Ia, whoringa mai le whaingo fie le alo atu o sta na i tātou tamwhana o ngā ere o la vea le valu le piko i runga. Ia. Nona winga fi ngā waku le valu le piko i lalo. Longa winga a sao mai ia o ngā makalole ngā rui au e piko i runga le valu le runga. Ia tau sia ia lau Tapuaiga Samoa. Ia al whaivasi o tātou au teito fitu i Afrika. Tāpenanga mo le ipo lalolangi laka pifitu. Teito fitu. Tāpenanga tamata alu ia o te langona fo i walawa tāpena. Tulang hoi pe ona whātātia mai e le whangasolonga o le tālonga le ne foi vai tau. Ia o se lu i foi le mo latou. Ia o anga iatu mo le foi whamoe le aso ata e au. Ia tau iena ia alofangia le atua ina ia maua pele malos. Ia ma whasilisili pele ma fau. Ia wale whianga iei ma le whamoe ta ua. Tonu lenga mana ia le tātou tūwha renga umaku ngai. Le peke ua aluaku ar kuwha mua. Yo. Ia o le ipo lalolangi. O le ipo lalolangi la pita i tō fitu. Ia o whalofa atu le tātou au malpulenga, whaia onga malpulenga. Pea whapea o maua mai le tātou whasalaunga le tātou Suluaulama. Ia pea fo le sunga ia matawao. Ia na whai masui o le tātou au i le puenga ata ia kapiteni sāwhai. Ia. Ia whapea o maua mai le tātou porkalame ia lo whātu le tātou Suluaulama o lo Tapuaiga uma ia le Samoa e le ngatai tangatai nei Samoa. Ia o tangata Samoa la i setunu. Yo. Le tāua na wa pole alawa le bevesi le ka kuke bevesi le temi nei i te tonu o le tātou loto i whale. Ia o lo o tuli mata ia pea le whamoe moe maurunga lea pe o na yeitama whanau o le tātou watunu. Ia o lo whai maawe fua. Ia wa fo le tau a veina o le ngoa pele o si o tātou watunu. Ia i whalanga mai o lo whapea o na whina wina. Wanato la se atu le tātou potu au tū, tātou whaasalaunga ma whaasisilanga whalau i tele. Ia mai a fo ia toi whaauau le tātou Suluaulama. Whaasisilanga mai le aung te spa ia manua. O le vaso nei wato e amataina ai vasenga mo le kuata tolu lua olo lua. Ua whaanga solo ai foi a tātou le stala mo vasenga taitasi. E au fia ai sui o lo whaua pēa ma sui fau e fia awai i le nei kuata tolu e talia tangata uma. O lo mwhaiona le stala mai lunga o pēnga ta whailangi le stala online. O le nei le stala online e au fia umai sui a onga moa pia masawai. Whaamole mole e a ngai le link le nei Malua Theological College .malua.edu.ws e whaatino ai lau le stala online. Ai o lea whaatino ina foi le stala i aso no whaanga mataimi o lea ta ui lalo e whaia e lea mataina vasenga ua whaatulanga ina o le aso i le 5 i le Afiafi mo apia ma le 1 i le Afiafi mo salawhai. A pia, aso lua, aso ono, le masina o se tema lua olo lua a ngai le aso wharaile, aso ivo o se tema lua olo lua. I le fale tupulanga e whakasai mulinuu i le 5 i le Afiafi. Mo salalonga i savai, aso wharaile, aso valu o se tema lua olo lua. No whanga a ongam tata ese e whakasa i le 1 i le Afiafi. Mo nisi whamtalanga whamanmole, whafso tai mai makesi ne mia i le imeli po se numero telefoni o ta ua i lalo. Imeli mnemia@malua.edu.ws
www.ewfks.ws numero falua tolu o tolu mo taimi whaingaluenga ma le numero fitu limatasi o fa o ono sainia pule o le aonga tuspa ia malua. Fasilanga falawa i tele, lulu e whakasawhenga, aso se inai, aso whareile sumaleono se tema, luafe mlualua, taimi mai leono i le itula e fitu le Afiafi. Ma tau te whasisilatu, malenganga whaaloalo, wale no fasila fia le mamalo le tunu ulau tele, pa anga mawo i le tala le leia le nei au lotu, mo i latu sa whatawina lotu pepa lulu. Whapewole mamalo maulungo au lotu e whakasai so se vanga i Samoa nei, sa tauli maina pepa lulu le nei au lotu e whapea. Wala tamilo atu si o komiti ngalue, mo le toia ina maio pepa museleni, wale tu whatisio vanga uma mole se ina o le tatou lulu. Mo nisi whaamtalanga whaamole whaaso te email te teifono, whailau tusi masu o komiti ngalue i le telefone lo ta ua ilalo, fitu tolu ono tolu o lua wha, fitu o iwa tasiono, fitu ono tolu tasi wha fitu tasi. Ma le wha alo tele, sunga lua pene nepo, ma le komiti ngalue e whakasa whenga. Ea onai whasalaunga mwhasisilanga whalau i tele na ua maua le tātou purkalame, nei vaenga le Afiafi, taulongo e foi, ia siu tātou o tunu, ia wale si la fia, ia ae o le whamanuianga o asoifua. Amu ia o koulengwa o lia mai la soifua ni esu. Ioi, la tu o lo whamanatu ina ile sola, ia la ua pusal papa kiu ni taimine o le Afiafi. Wā la kia. Ia ngana ua saungi marikeke, Askulimi. Askulimi. Ia atonu foi e tā ua e potopoto ai a inga, tatara noa. E unga le whainga luenga ile sikanga kaya. Ia, ua tae o le sfaleiti. Ua kaya hao le kama whainga, ia kako kia wilanga le koe whinga le. Nga le fia apia kua iang koe tisa pia maali e mai ale kua. Ke ia le tutuani mo. Ia whapea wa au lia mai le so, whamanatua le aso soifua. Ia whamanuianga le tātou porkalame ma le Suluaulama. Sanga whamanuia le atua ana whamanuianga i le soifua le tino ma le mawhau. Ma le anganga. Ia ona wa au lia mai le aso soifua i le aso. Whatele le atua ni sia se tele. Ia wala mawhitanga i ainga. Ia le ngata i lea a o anga waa ese o lo tautuai. Ia sang whamanuia le atua i le au lia mai o aso soifua le so. I whapea fo ia ni whamoemoenga. Ia. Ni whamoemoenga o tāpena pena le ngata le Afiafi. Ia po o ne foi vai aso. Whaiunga le vai aso ia. Lo whamai le atua i tāpenanga ese. Foi leva no le whamanuia atua ia le uso le ia penia mina Solomona. Ia. Olo ia i le sio ngā champini le Star Search le whainei. Nei le Afiafi. Nei le Afiafi. Ia manuia o walwhaiva. Ia mamana pen. Ia maloka ko Star Search ni kausanga. Ia. Ia manuia tele le walwhaiva le ngata foi lea. Ia o sui tau wā uma. Nai ainga foi bo mai masani ia o au ko va mai lango fa mo ia ma lo lava tau tapuai manuia tapuai male tua ia manuia le fa mo ia mo na yo tatu ainga foi o lo fa peo na uftia ile o pomsa ia on ole malanga al malimo le oti ia fa ma fana ina pe le nganga o le tua ia ona o maftanga o motsia ia no fangia le tua ina ia mau pelo na malama ina ia whamawhanawhana ina ai o tau whinangalo mwhamoe ia ona o le wala au pa ia le tua. A o le whaasalongo le tātou porkalame ful nea Afiafi le unangalo e whakasa TV o televise lo ainga. Ia a tāle tu lai fitu o le tātou porkalame o le Samoa tau longolongo. Tāle vei whanua e mena tupu ful nea yaso i lo tātou lo tui whale. A mai au na so mai fui leo tāle vei whanua le alata fitu. Whainga paanga le Whakasa TV ma le Pacifica TV Australia pe a tāle i tū lai fitu ia o le tātou porkalame o le aua le ainiu malili tā pena mai ai le sunga le whaiwhi au ia konseta ma le sunga ia le whano i le whaupoponga le tātou porkalame na
o le aua le ai neu malili i le afa o le itulai vanu. Ia, ona whaamai ai foi le i le tātou wata whaasolo o le McLeod Tota, ia whaapea se movie ata tifanga, ia o le ata pena mai le tātou au nanga le nea Afiafi. Ia, lango ina le tātou whale o loa le PSL. Ia, whaamai ai foi le o nanga lau EFKS TV mo le neipo. Ia, manatu o le tau alunga leo le tātou Suluaulama le vaenga le Afiafi, ia moli ale nganga whaafteitele. Ia, ili mamalu o le tātou atunu i lautou talia ina fo i o mātangata i maota malawa. Ia, o le avoi sa mātou ngangana ua pā o papa i lau whaafonga le nea Afiafi. Ia, malu ave fale i lau finangalo i matua ina. Ia, mangalo ai fo i so mātou fale tonu. Ua ngalo ia oe, ia, o le tātou Heat 3, o le a so ai. Isi whasa mua le. O ke fiwa so isi whasa mua le mea. Po le Heat 3. Po le isi whasa mua e whikau i langa i piki. Pi whale maanga ia le whapalangi. Whapalangi le Suluaulama. Ele lopo le so atot. Maanga ia hui langa. Heat 3. Heat 3. Maanga ia. Po le palas whakot. O le tātou Suluaulama leo sa unua whata. E kau su e a maua a e lo ingas wha Samoa le Heat Free a le Samoa National Lotto. Ia ngai kango le e meli mai a maua. E wha ngā tu e wha ingoa le tātou mea ngā wai i le masangi ngā mawhinga ngui lo ngā pokalama. E mana ia pia i se ingoa Samoa. E le la mawhsili le tātou tanga luenga tātou whala poktonga o le Samoa National Lotto. Po le hase wha Samoa e wha Samoa ele mea. Ina ia le longo maari e fo le whaafonga le atunu. Nge ke ua ka wha Samoa ako se me le fia whela wa ngala ke ua le mai e Kupel TV. Ia o le tātou porkala me lea ia wha tau tu foi malo longo le nea Afiafi. Ia o mai le nganga o le atua tātou malo lolo na fi le mu. Ia mo foi so tātou malosi. Ia wa foi fe au matiu te o loo whatali mai mo i tātou le aso atai au. Ia awane e taua veina ta vale pa o na. Ia o foi taua veina tai au pe ala usu. Pe a whapele na o na ne ia po. Po ne. Ia e manu e telefai ngā malolonga si o tātou tunu. O le a alo atu iai. Ia tātou whātou whaeva. O i whasau saunga mau mai pe lau mai moa i tātou ala ata le EFKS TV. Mo por kalame le Afiafi a le aso so mai ai ia le so atolu pe fa Samoa i sunga fata po tato Heat Free i le ala le tato Samoa National Lotto ia fa pen fa tau so pe pa one misia se ile la so mai ia tato to fe lo ai fa pen ile so ata ia mo ma o ma sunga ia fata mal tato por kalame Suluaulama ia fa to fa so i fu. Ia te whaatala whaata whai la whasau saunga le nei tula le Afiafi. Leo whapoponga le nei o tātou se i Samoa National Heat 3, se i numero toros furman whale nei, lona whailonga tupe, lima se lau lima se Suluaulama, whaatas mai whai malo, a wale se kina tātou maa. A whanga solo se kina tātou maa le nei whaivanga le aso. Mana tua tātou whamanatu maasani, tātou Samoa National Bingo, lunga TV 5, le Afiafi ana nei le tula iwa. Sa ili mai sau laki, tātou jackpot, le nā waiai. Au whanei whangaloina o nei tātou kao Paul, Yas Tofi, e o valus 10 miliona tālau. Tātou Tats Loto, Yas Tornai, nā 10 miliona tālau. Ia mana tātou Samoa National Lotto, ia leo o toi amataina i le te lau awhi tālau. Ia le nama e sakina tātou maa, pasau ni los pepa masapeni, a walfa mamawina e lalo tātou numero laki. Manu ele mate. Tātou
numero momo, numero 5, first winning number is number 5. Numero lona lua, numero 7, second winning numbers is number 7. Ma le numero lona tolu, po le numero mulmuli foi lea, o le numero tolu. And our third winning numbers is number 3. Te whafonga mai tata numero laki, numero 5, numero 7, ma le numero tolu. Ia on fai wina na tato se in ne foi vaenga le aso, tato te whinoi foi tai au, no whanga masani, ma no taimi masani, manuia fai wina ngalwenga le nei aso, tau whasoi fua.